Rasane wong ning neraka glabang kores kolo jengking labang geni kulo geni ilahilas tulil firdausi Hadirin yang berbahagia, demikian satu tembang perdana baru saja kami hadirkan di tengah Anda, tentunya di malam ini di acara Walimatul Akikoh atas kelahiran dari Putri Farah Nisa di Ajeng Naila El Hayati Fikriyah. Semoga menjadi putri yang solehah wal muslihah, menjadi manusia yang berguna, berbakti kepada agama, berbakti kepada kedua orang tua, dan tentunya berguna bagi nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Demikian satu persembahan perdana bagi kami, bagi kita dari Gema Al Baraya lewat satu album karya dari Al Imam Abu Nuwas yang baru saja berlalu bersama Al Ustadz Heri Sandi. Semoga dengan satu persembahan yang kami hadirkan mampu memberikan nuansa kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita bersama,
Dan jangan lupa bagi Anda undangan yang masih di kediaman ataupun Anda yang sudah dalam perjalanan untuk segera hadir dan segera merapat. Dan tak lupa kami aturkan selamat datang bagi undangan yang baru saja hadir di keluarga Bapak Johar. Dan semoga atas kehadiran Anda menjadi nilai tambah dan menjadi nilai bahagian tersendiri bagi keluarga Bapak Johar. Sambil menunggu acara dimulai, kembali kami temani Anda kali ini bersama Al-Ustadz Ahmad Rosyidi. Allahumma sholli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Solawat salam untukmu, wahai sang nabiku. Aku rindu kepadamu, hadirlah walau dalam mimpiku. Betapa ku ingin bertemu, mencium tanganmu, beri kami
syafaatmu, akui kami sebagai umatmu. An-Nabi, An-Nabi sallu alaih, salawat, salawatullah alaih, wa yanalul barakah, kullu man salla alaih, kullu man salla alaih. An-Nabi, An-Nabi sallu alaih, sang nabiku, aku rindu kepadamu, hadirlah walau dalam mimpiku. Betapa ku ingin bertemu, mencium tanganmu, beri kami syafaatmu, akui kami sebagai umatmu. An-Nabi, An-Nabi sallu alaih, salawat, salawatullah alaih, wa yanalul barakah, kullu man salla alaih, kullu man salla alaih. An-Nabi, An-Nabi sallu alaih, salawat, salawatullah alaih, wa yanalul barakah, kullu man salla alaih, kullu man salla alaih. Salawat salam untukmu, wahai sang nabiku, aku rindu kepadamu, hadirlah walau dalam mimpiku. Betapa ku ingin bertemu, mencium tanganmu, beri kami syafaatmu, akui kami sebagai umatmu. An-Nabi, An-Nabi sallu alaih, yanalul barakah, kullu man salla alaih, kullu man salla alaih. An-Nabi, An-Nabi sallu alaih, salawat, salawatullah alaih, wa yanalul barakah, kullu man salla alaih, kullu man salla alaih. Salawat salam abdina, da ajunan Gusti, tresna ate sapare rasa nadem remare, kesatejana iya ko ummata, abdina ngarep syafaat dari dunia sampai alam akhirat. An-Nabi, An-Nabi
mulai dari dunia sampai alam akhirat. An-Nabi, An-Nabi sallu alaihi salawat, salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi, kullu man salla alaihi. An-Nabi, An-Nabi sallu Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول، هذا الذي هذا لرب العالمين رسول، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارتم والعاشقين لا تسيلون. قل سمم بمن أطاعن، كل مؤمن به ابتلى، لا بري به أولى المئن، لا بري به أولى المهن. حب أحمدي قلبي سكن يا عيني، والفتى علي المؤتمن يا عيني. حب أحمدي قلبي
سكن يا عيني والفتى علي المؤتمن يا عيني وبني الحسين والحسن يا حب أحمدي قلبي سكن يا عيني والفتى علي المؤتمن يا عيني حب أحمدي قلبي سكن يا عيني والفتى علي المؤتمن يا عيني بني الحسين والحسن يا عيني حب أحمدي قلبي سكن يا عيني والفتى علي المؤتمن يا عيني حب أحمدي قلبي سكن يا عيني والفتى علي المؤتمن يا عيني وبني الحسين والحسن يا عيني هادي وإذا ركبي غن يا عيني أنا في أوذاك الأوى يا عيني أنت يا وإذا ركبي غن يا عيني أنا في أوذاك الأوى يا عيني ليس لي بي أولى أن يا عيني ليس سوى روح الثمن يا عيني حب أحمدي قلبي سكن يا عيني والفتى علي المؤتمن يا عيني حب أحمدي قلبي سكن يا عيني والفتى علي المؤتمن يا عيني وبني الحسين والحسن يا عيني اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum tiba'an shadiqa amma ba'd. Cik. Cek cek satu. أصحاب الفضيلة والسماحة جميع المشايخ الحاضرين في هذه الجلسة المناسبة المباركة. Cek 1 2. Simulja Kiai Abrori Abdul Manan minangka salah satu pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Hidayatul Talibin. Ajunan Simulja Kiai Haji Muhammad Junaidi minangka salah satu pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Mambul Ulum. Ajunan Simulja Kiai Zubairi. Ajunan Simulja Kiai Fauzi Yasin. Ajunan Simulja Kiai Syamsul Arifin. Terus saja para kiai. Terus saja para masyayikh. Juga cek cek. Terus saja para kiai sampun sami sik kalengki tempat Kak Dinto. Guru sesempeen beten gaula sareng ajunan sedaja sekawenang alim sekasohor andep asor halos tingka kulina lemak manis dadabuna sedeti panotan umma sedajana beten gaula hormati tor taati. Sedaja majelis keluarga besar Bapak Jauhar sanak bereja. Sampun saat malam makin Kak Dinto. Ampun mesem belibis karena kecemampuran atas kelahiran Nanda Faranisa Diajeng Naila fi hayatil fikriyah. Torjugan sedaja para rabu, para undangan sampun sami sekek alengki temat cimet ika dinto kalengkian saya juga nan beten kaula hormati. Salam pangabekti sekata or kalaban sedaja bang istuateh melar muka beten kaula sareng sedaja ajunan salaki kekencar berselamat cuma bersokmah cuma berateh ngereng sami-sami anglai bati atau kabitan zat sikawanang maha beles samur pajagat iki kadinto Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Amaraka beten gaula isaat malam mungkin kadinto sareng sedaja ajunan eka rasah kangku alengki torapangki eka dino tempat dalam keberadaan sok parcuke nyam beteni penyoprepon sahibul farah sahibus surur wa saada iki kadinto Bapak Jauhar sanak bereja dalam setong tareka selengkong mulja iki Kak Dinto walimatul akikoh atas kelahiran Nanda Faranisa Diajeng Naila fi hayatil fikriyah. Searopa aki potrah pertama dari pasangan Nur Hayati sareng Fikri Maulana. Semoga rabuna tor sempungan doa dari ajunan saja Nanda Faranisa yakina Allah Subhanahu wa taala anak sesolihah sesuai kalaban hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waladun salihun yad'u lahu. Kadukalaipun salawat sareng salam semoga tetap mencuka tor Kanjeng Nabi panutan iki kadinto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
siampon aparing bebulungan dak beten kaula sareng sedaya ajunan sesenggana beten kaula sareng sedaya ajunan kubas kangkui arsaki ngalas serah angin keimanan sita coba nyeresep dari baba kantos tiba batak biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para rabu sisim walja tor para juga kumalancang tor karelan beten kaula nyabis motor cangkolang siarupa aki muqaddimul baramij saat mungkin kak dintoh bedi aki pan saponapan tareka lampan iki kak dinto andek lampas sikabidan al iftitah bi ummil Quran sika adima dalam hal kak dinto bapak jauh haras anak bereja nyoon kasutianipun dak salina simulja Kiai Haji Muhammad Junaidi. Terus lagi kalaban andek lampas garing dua iki kak dinto sambutan sekaligus hikmah walimatul aqiqah sika dima dalam hal kak dinto bedi sampai akhir sareng sarana simulja Kiai Abrori Abdul Mannan Al-Haj minangka pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin Rembang Perakaan Sumenep. Torjukan acara Kak Dinto bedi etrosaki kalaban andek lampa sikaping telok iki Kak Dinto pamawasan salawatun Nabi sika dima dalam hal Kak Dinto bedi dibawakan langsung sarang Jamiyah Banjari Gema Al-Baraya sirabu epon dari bumi Perakaan Sumenep. Tor acara seminggu Kak Dinto bedi epongkase kalaban ikhtitam bidu'a sika dima dalam hal kadinto bedi pimpin sarang serana simulja Kiai Zubairi saka dinto ajuman tareka seperti kalampan dari batan gaula minangka muqaddimul baramij sanalika mulai di nunda tuga ajunan katos engkel dari tempat kadinto kapangki salator lopot koran okara sekorang akor dari batan gaula secara pribadi nyon sepora se tidak batasepon. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benda sedaja para masih siampun kapupen amanah. Beten kaulah ngatori baktoh tor kesempatan kalaban tartib torontut tak mabi di pandu ulang. Binian ingat pasar berapa Paisir binian menang nang pasar ingat pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jamilan bil mursalin wal ali wal ashabi wat tabi'in ولا أروى الأئمة المجتهدين ولولا وأشهد العلماء والصالحين إن الله يقدس رهم في الجنة يؤلي درجات فيها عيد علينا من شفاعة وأنوار وأسرار وبركاتهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لهم ذنوبهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وادخلهم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada terakhir sedeka anak sampun terlahir deka alam dunia se asmaipun Paranisa Diajeng Naila Fihadil Fikriyah. Segedon arte orang perempuan yang cerdas, yang adem ayem, yang memperoleh akan apa yang dicita-citakan dalam hidupnya. Muga anak kainto kaleben bihuturikum wa du'aikum. Muga anak kainto orang se dadi jimat agama, dadi mestikan alam dan bangsa, terjugan dadi orang sekhirin nas anfa'um linnas bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarruh bimasyiatillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahi masyaallah la yasukul khairah illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'ah illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qalu rabbana hab lana min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ashabul fadilah wa samaha, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh, wa nakhussu bi dzikri salen semulje Kiai Haji Junaidi, salen semulje Kiai Haji Fauzi, salen semulje Kiai Zubairi, salen semulje Kiai Syamsul Arifin, sareng sateje para kiai, para masyayikh, para ustaz. Saya tak sempat beten kau nyebut asma aku ngaajunan setong persetong, tapi tak ngurangin rasa ta'zim bentukan abdina da kepada ajunan sateja. Ngiring kita doakan para kiai-kiai kita, muga-muga sareng Allah Subhanahu wa taala paring keberkatan umur, sehat zahir batin, sehingga bisa abimbing kita sateja, amin ya rabbal alamin. Para tokoh masyarakat sateja, para sepuh, para famili, para peletetangke, hadirin wal hadirat, tamu oncengan, semoga-moga sateja sami-sami pamulja sareng Allah Subhanahu wa taala. Rombongan Jam'iyah Shalawat Banjari Gema Al Baroya, moga-moga ten kawula sareng para panjenengan sateja kengenga kilian syafaat dari baginda Gusti Nabi Muhammad kalaban berkat salawat seemaos dari kelak ben salawat sebakal emaos dek bingkeng kak dintoh. Sahibul farah, sahibud dakwah, keluarga besar Pak Jauhar, sebeten kaula amol jaaki tor moga-moga paring kecemberan keluargana, paring keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama ngiring beten kawula sareng para panjenengan sateja senantiasa dadi hamba Allah selebur asyukur atas sateja paparing nikmat sampun kita terima. Sebab manabi nikmat kadinte syukuren Gusti Allah bakal nambahin nikmat-nikmat selain dak kabeuten kaula sareng para panjenengan sateja. Manabi nikmat saya paringake Gusti Allah dak kabeuten kaula sareng para panjenengan pas tak kita syukure, maka Gusti Allah enggan, bahkan bisa dadi nikmat sampun paringake tidak menjadi nikmat tapi menjadi musibah, dadi azab. Debu ipun Allah dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Beten kaula sareng para panjenengan sateje paringin kesehatan, paringin kesempatan ngiring kita syukuren moga-moga sehat kak dinten tambah Nabi Allah. Sisa umur beten kaula sareng para panjenengan sateje tetia umur bisa nambah taat ben ibadah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para ajunan sateja malam semakin kak dinto beten kaula sareng para panjenengan bisa patapangki polong dalam majlis insyaallah barokah. Barokah pertama karena kak dinto dalam rangka syiar atas sunnah-sunnah baginda Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki kak dinto walimatul aqiqah. Sika dimah pesta aqiqah kak dinto aropa aki setong sunnah syiar atas lalampa baginda Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manabi beten kaula sareng para panjenengan sateje ngagungin potrah panikah sunnah muakkad sunnah aki secara muakkad pakon akikoh bagi orang si andi kemampuan manabi lake pakon akeka embi dedua manabi bini pakon akeka embi setong. Ponapah oleh manabi laki akikah sampai lebih dari mbi dua boleh kunde dua tekapas andi mbi saya bu ikakika sekali ngade tak apa apa sepenting andi kemampuan manabi tak mampu tak apa apa tak usah yang sangat dianjurkan akikoh dak potra kaula sareng para panjenengan sateje sebab potra kak dinto cek sakingah paraput bisa manfaataki sadang orang sepo manabi paraput pada kampun tepus di Allah Subhanahu wa taala melalui proses akikoh. Pasti nomor 2 beten kaula sareng para panjenengan sateje ngereng asyukur di Allah Subhanahu wa taala cuken papolong setong majlis majlis kak dinto bacain sholawat. Sholawat kak dinto merupakan setong doa setak pernah tolak bi Allah Subhanahu wa taala. Manabi doa selain pada banyak syarat tak akui terima bi Allah. Manabi doa selain banyak syarat nomor setong syarat si doa tepak ke orang secit peratu ke pangeran. Di terima penekat manabi doa lain usah orang si doa lakar orang si peratu ke pangeran. Manabi tak peratu ke pangeran melarat doa si terima. Itu manabi doa selain tu usah peratu gade. Manabi tak peratu abe ke Allah Subhanahu wa taala kang kui nyoon katipuna pacaran doa terima usah ngangkui bacaan secet lakat terima bi Allah Subhanahu wa taala umuring tak peratu pola doa nah bacaan na peratu ka pangeran pola bacaan nah kenapa bacaan seperatu ka pangeran nomor setong jadi sejelas Al-Qur'an lebet Al-Qur'an adalah kalimat-kalimat sebeda di Al-Qur'an satu je pandai terima bi Allah. Senomor 2 pun apa solawat kak dintoh adalah doa semesti terima bi Allah Subhanahu wa taala dek katolan segala manabi saat doa tak peratu ka pangeran pas seebe cecukeun tak paju ka pangeran pon apa cara kaku doa seperti ka pangeran nyariaki waktu secocok ka pangeran kala bekto si tak pati enggar si tak pati ramih cek mula manabi ciher biasa atu uman pese seben bulan pasah mil seben bulan Ramadan mung pasak kapin orang Sumenep atau Makassar tepak bulan Ramadan entar ke ciher kapi walaupun eberi bi ciher tak pas banyak pada ben entar ke tibi ke ciher ate monci tahun semakin bulan Ramadan tahun semakin atu pese samiliar keng Sumenep entar kapi semekasan entar kapi paling oleh 10.000-an kun oleh 10 mak senikah kata siapa entar apeureng coba entar ke bektos tak pati banyak entar ke siher entar bulan di raja buton tak entar ke tibi banyak di kaulen apa begitu juga da Allah Subhanahu wa taala mana biminta bekto si tak pati enger bekto si tak pati rame orang minta ke Allah jenapa kol telok malam kol 2 malam pada banyak orang si tak entar minta ke pangeran banyak si tak entar minta lah coba minta waktu panika minta kol 2 malam abu mau minta yang siang cek banyak kepi si minta
Mari bejeng subuh minta, mari bejeng duhur minta, mari bejeng asar minta, mari bejeng maghrib minta. Banyak kelun walaupun paring ngabi Allah ni sakoni ibeng. Coba pas minta kol 2 malam. Ibu tu tak ada yang minta sekali. Cek ke tibi banyak olen ada ke pak? Banyak olen. Betul kaulah para ajunan satu aja. Pernah setong bek tu acabis ka almarhum Ki Amir Ilyas Iluk Kulu. Dan kula matur dek beliau. Abdinah nyok na doa dek ajunan. Kibur abin mari abin dan kula abin tahun sangat petok sekitar tahun sangat beluk dan kula acabis ke beliau ke Ki Amir. Kula minta doa ke Ki Amir. Abdinah nyok na doa pas debun Ki Amir sekak dinto. Aba mun doa nyamanan minta tibi ke pangeran. Sebab mun minta tibi tahu kebereen atin nah. Manabi orang saya minta aki kadang tak sedeng ya gua. Manabi orang saya minta aki. Aten bekto nangis tak nangis sedikit. Dan kemudian atan jadi ke Ki Amir. Manabi sekak dinto abdinnya nyok doa si ka doa ajunan. Ki Amir ada bu. Mon engkau tak biasa doaan, engkau kunci biasa apa jeng malam, apa jeng pun apa ajunan, apa jeng tahajud ego. Sapun apa rokaat ajunan apa jeng tahajud, iya mon engkau sebiasa apa jeng sampai 10 salam, persa salam dulu rokaat, tak kelar abdin pas atarawiban malam gitu ego. Pas atarawiban malam mon pas 10 salam apa jeng tahajud deh. Itambin witir kian boleh, tak kelar abdin nyon simang demang saos doa, kenapa debung Ki Amir? Mun semang demang sebelum subuh kalak 5 menit pitau sabit abit mau sebelum adzan subuh ceke sebelum subuh ceke kalak 5 menit paling sakone pas niat ke pangeran niat ngantos subuh gua mak sekadin tuh sebelum subuh pada kerang-rang orang sengidingnya orang sengiding pada kerang-rang sibuk bi selemot kadang sibuk bi embun bine sana ya di kalak sebelum subuh mak lebek tonda panetkah tepak saat orang tadi orang minta dari Allah Subhanahu wa taala. Di nomor seton doa wanega, doa orang apa doa Gusti Allah, saya baca paju ke pangeran, saya nomor 3 beton nah tak pati enger. Pas saya nomor 4 para ajunan satu aja minta ke pangeran panikah tempat dia boleh nyaraki tempat-tempat sejid para doa Allah Subhanahu wa taala. Misalnya doa ning masjid. Jadi mau Jumatan entar ke masjid sebab masjid penikah tempat pasojudan sekocak baitullah tompon Gusti Allah tempat orang minta ke pangeran mana bisa boleh tabung sekalian kebungkan Mekah entar kau raudhah ning Madinah entar ka Hijir Ismail ning Mekah kintre sekali kebungkan umpama tak bisa kak dinto para ajunan sedih tempat ampun tak bisa nah ngiring saat beda kompolan ketika dinto saat beda oncengan ketika dinto hadirin sebab manabi umat Islam akompol setong majlis pas akompol lebih dari orang 40 maka kasorang mesti yangka di Gusti Allah sebagai waliullah setong mereka yangka di Allah epateti wali biasa nama Nabi ampun yang kata sebagai wali permintaan doa na diterima bi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah si hadir malam semakin si akompol malam semakin panika salah satunya berdese pangkat wali bi Allah Subhanahu wa taala. Keng mari di depan Paleman ada cabut boleh ke wali dekat disa. Dah di mana Nabi beroncengan hadir pun apa boleh semakin acarakan itu acara mulja bacain sholawat along polong sareng para ulama along polong sareng para orang-orang soleh manteran perkumpulan beten kaula sareng para panjenengan saja oleh hilin rahmat dari Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Pas nomor 3 acara kadinto aropa aki setong acara sekebere sareng tuan rumah yang kipanikah jauhar sareng putranah yang kika dinto Nur Hayati sareng anak mantonah Fikri Maulana panek acara si kebere sareng keluarga jadi orang andi nak foto kak dinto estona benih bunga usaha kebere kak dinto orang andi potrah benih bunga usaha kasosabi orang tua sebab kadang potrah dunya pada kata dimoso de kasih andi usaha kasosa usaha kebere beda orang lain gara-gara putra apa nih
asal banyak tahanan, banyak tegel, banyak saben, gara-gara potong dadi orang bolsan, jual ke kapi bane. Tegar tak mil orang tua. Usaha kesusah. Nah, dalam bentuk kesesaan kan itu makanya taretan jauhar. Nyok on, beten kau le sareng para panjenengan sedaya nyok ona doa aki. Karena potra juhar si anyamah. Nur Hayati sareng Fikri Maulana panikah ampun eta penapa eka para caja sareng Allah Subhanahu wa taala ngakungin putra pertama bini nyaman bek lanceng panikah gabungan Jawa nih gak boleh Arab pas tahun nih Faranisana pakai Samsul nih Samsul para nisa para perempuan hebat sabrinya mereka ini ke perkumpulan nyamah perpaduan antara bahasa Indonesia bahasa Arab cak jebeti Faranisa itu cek pon Samsul para nisa ini kan di bini kan para nisa di ajeng pada kecet nih bini kan orang bini semulje coba nih ke ajeng pas Naila carab nih kan fi hayatil fikriyah lanceng ya kalau mon andiknya mon anak nyamen lanceng pada enggak bersetong orang je pun andik putra enam terus tak pada ben nyaman nyampe lain pas anak si pertama nyamen alhamdulillahirabbil alamin anak senomor 2 ar-rahmanir rahim senomor 3 maliki yaumiddin senomor 4 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi bilang ngolok kan bisa bilang ngolok putra pas langsung al-fatihah kejadian tidak tenggepi anak tong sampai senam-enam kata ini karena anak pertama Faranisa diajeng Naila fi hayatil fikriyah fi hayatil fikriyah ini kan mantrian tahu di bin ngenangen tapi tadi kalau husnudzan tetapi dia putra selalu berpikir punya inovasi ke depan mantiren nyona dua anak itu hayati ben fikri nyona dua ada para ajudan sadaya langkong para ruhuru mantiren potra kak dinto sareng Allah Subhanahu wa taala peteti anak si solihah si ahli Al-Qur'an si ahli ibadah si ahli ilmu nyona dua ada para ajudan sadaya dan kula para ajudan sadaya emot dan kulis sekitar tahun 2004 acabis ke almarhum Ki Hamad Karai debu kak itu mungkin bisa kebaik tetekuan di badan kalau panjenengan sateja dalam ajalinin kau dian kak itu dan kula acabis ke beliau dalam rangka nyokona doa karena dan kula mangkat ke Mekah haji ya tahun 2004 depak dekat di ampun beda tamoy dan depak kade kedua kalau payeng dan kula orang kak dimah dan kalau ada pak orang itu ampun seding nator-mator kaki Hamad abdina nyon sampung doa kiai kaki Hamad apa nyona doa selamat jangan tetamu nyona doa selamat kan hebat doa selamat nih napa disebut ke karai abo orang selamat nih tak cukup doa teluan syarat dewa disebut ke Hamad orang terus selamat nih keteluan syarat pun apaan kiai nomor setong pasekut minta selamat ke pangeran aten doa selamat ke pangeran dipun malam minta selamat pun hari minta selamat pun bukti minta selamat Allah abdin pas selamat lagi Allahumma sallimna minta selamat pasekut minta selamat ke Gusti Allah nyon selamat ke Gusti Allah diketung tak cukup kian dipun kiamat pun apa boleh kiai pasekut amat selamat niku amat selamatan kasa sedekah ngonceng orang ngaji tidak amu kadem pasekut ngukut doa meloh tapi tak amat selamat tak akan sedekah kena yatim tak teman abrien pese kareng fakir miskin kau orang randet tak teman abrien pas kun doa meloh tak teman amat selamat kurang menti kok bodoh boleh cecek penting ada bun kiamat bodoh boleh cecek penting pun apa kiai sampian mari doa ke pangeran minta selamat ben sekut amat selamat keng tak jelenin nendang ejelen sehingga berselamat tak selamat kan itu Dadi nomor telok sarta usah aja neng kenengan sing ibu selamat buru selamat nih mun tak percaya ngereng pas panjenengan semalam malam makin nih ngaji yosin pas panteng boleh semakin sepi ambu laku subuh mari subuh pas langsung sedekah sambian 1 juta mari 1 juta kasih tuh mangkat ke perenduan pas tedu ke perenduan kasih pertelon
Perenduan insyaallah mati. Abu mati selamat kok malam lah minta selamat. Gelo kula mari selamat tat. Mak kita selamat. Kada tak neng ikan nengan sing selamat. Ayo lho. Dadi pada saya andi nak foto, andi anak montero, andi nak foto jeje. Nah, andi nak foto jeje, terus andi nak foto bolje maka nomor 1 pasegut minta anak kampui dadi orang sejeje, orang semulja di Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 pasegut asade kain nak foto minta ki selamat, minta ki mulja de ka orang sepenten doa. Ki Maimun Zubair kan para ajunan saja. Ki Maimun Zubair pada keputrana bodoh belum mun tak sangak kali Ki Maimun keng satu je putra Ki Maimun pada kelem ale mengapi satu je lem ale mengapi pun apa sepah ternyata Ki Maimun kali itu pun setiap bertamu pasti nak bisaos setiap bertamu mesti Ki Maimun minta doa ki anak ego Ki Maimun itu doa ki anak ego. Lemun parloh kan, mun parloh minta doa dek anak-anak kini kan dia, nak kini sekitar belik, dek sakit mantin apa dia, cik mantin lah, teku ke Holil As'ad, manabi ampun berjanji, biasa pas bolong nak kini kan dia, pun ke kapi apa sebab nak kini kan dia, tadi itu sah, timun minta ke pangeran manti kan dia, minta ke pangeran, apa mun setu, lepas sabi itu semaksiat ada tak manti dan melarat. Pasti nomor 2 Bah Maimun kak dinto niroh ke Holil benggalan lebur asadeka kak kui potran nah asadeka kak kui potran kita beda fakta kita para ajudan saja dan kula andi santre compok andi santre alhamdulillah walaupun nek sekone dekan beda sing nginep pas beda salah setong santre dan kula pada kan nyaman ayis nah ayis mulai pernah compok pada ki kanak ki cek kanan dia pak kecompok dia tak tu ngaji sekali ngaji Quran kita bisa sekali bila ibelin pas tak ingat cek saking rem budu ada sak budu dia cek budu nah tuh dia betul gelu ibelin semakin ingat dina semenit lepain pun akhirnya biden kula yolok apaan resepon yolok resepon ajis pandai ke yolok Pak Fendi ni yolok dulu Pak Ayi Sri ya Pak cik pernah na bededina yang pikir na tak anu je tak tajem terus katipun apa kiai coba nyoro ke Bu Fendi bida tepak kelahiran arwah asa deka kan niatnya deka anak Ajis gua belum pak boyin cik lah saya burobia cik lah ibu sekali lah kan niat nggak deka anak-anak Ajis sebenarnya pun dup itu ongku beratan ternyata itu setiap hari kelahiran asa dekain ya cik lah saya cik lah ibu sedekah beki kanak-kanak Masya Allah oleh sebulan perhatian cerita oleh sebulan Ayis mana gitu otaknya apa nih pas cerdas sama adik kak Disa semakin kakak kelas ngaji Quran kalah pas ngaji Quran kalah ya Allah baru kata sedekah deh baru kata sedekah tentu Pak Johar kan ingat dalam semakin nyade karena deh saya Vivi dia, jadi karena Vivi. Terus itu beratan cerita saja. Ke Holil Bengkalan kak dito cepon, mana bi andi mentamenan, mana abi andi artah, mana bi andi itunya pasti borak dua sering beliau. Andi misalnya andi nangka di dua misalnya. Setong ek tertibi, setong panikah sedekah aki kang kui putrana. Mun andi setong borak dua, saparu tertibi, saparu sedekah aki kang kui putrana. Sekian tu. Mana bi lambok, mana bi orang lambok mereka menjadak kaki potran Masya Allah gue lagi enggak ki zaman beda aba almarhum ni orang kantuan orang kelabuan kadang bila som jokung pas lam miduk bobo dek kater jokung coona dosa tapi kika sendiri so ada bobo napa niat dah nyadekan anak sebenarnya pondok kok sehingga orang lambok kak dinto walaupun kita lengkap berapa alat peraga pendidikan cekak pada tantri-tantri cekak pada lambok mereka Masya Allah, cakap mana bisa semakin kun ilmu masih banyak kun ilmu mana bisa semakin mana bi ijazah banyak CS2 CS3 mana bi ijazah coba pas sobel sorop sobel nahwu ada dia tahu tu larat dia mana bi lambat kelas telok tajwid lah penter kelas 4 sorop lah penter dia mau semakin kun odi alat peragan nah
Nah, dari kadin para ajudan sateja dan kaula sedang para ajudan sebagai orang sepo nyireng manabi andi potra pani keberupakan aropa aki penapa aropa aki sempenan tabungan dek kabupaten kaula sedang para ajudan sateja orang sepo zar'u yaumika hasaduh ghadika anak panika aropa aki tanaman setanmen saare semakin berbekat epolong pagi sebekal eka manfaat di kabupaten kaula sedang para ajudan sateja. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala aparengah deka Ananda Vivi sebagai putra sesolehah, sebagai putra si ahli Al-Qur'an, kenapa pun pas bisa hafal Al-Qur'an, bisa ngapal laki Al-Qur'an, insyaallah menabi ampun ngapingin putra saya bisa hafal Al-Qur'an. Gusti Allah abri jaminan, abri tiket petong beki deka orang si ahli si hafal Al-Qur'an kang kui ngibeh apek tah keluarga nasi jelas-jelas tak kira masuk ke swarga eke bekapi ke swarga. Nyereng ten kula sedang para panjenengan sateja putrana manabi tero andi nak putus mulja paringin ilmu pas nomor 2 pasemak deka orang si andi ilmu insyaallah menabi ampun paringin ilmu pasemak deka orang si andi ilmu putra napa sera bisa mas teh Gusti Allah bekal mulja deka anak-anak kadito yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat muga-muga beda barokah muga beda manfaat perajudan semulja muga Allah Subhanahu wa taala terakhir beten kalau mewakili tuan rumah Tretan Jauhar matur sekelangkong deka ajudan sateja sampun soti aduang akibek tuban tenaga kanggo ngadirin acara kadinto muga-muga rabun panjenengan nilai ibadah benekeun teu kecempereun kapungan sareng Allah Subhanahu wa taala tor nyoona sapurah sesobung betes epon manabi dalam acara kadinto pangkin banyak kekurangan banyak ketopalan kahilafan diri sateja macam-macam saya menyangkut soal tempat soal tor-ator pamator ben sebekal ya toraki da kepada panjenengan sateja kurang sesuai sareng kageuten para panjenengan nyuwun sapurah saya subung betesah sekali itu hadanallahu wa iyyakum ajmain Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warda ani sahabah. Ya Rabbi warda ani sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warda anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warhamna jami'an. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala
ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوري يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي وكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشافع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه واهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام
القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
سيدنا ومولانا محمد. وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب الشفاعة ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا ودام في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول ما ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الوافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسلت بماء توبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان ومنعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرموا من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى ثناؤه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين واحينا بطاعتك مسؤولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم قنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واهسرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات وتقبل دعاءنا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ الولد الذي خرجته من عالم الظلم إلى عالم النور اللهم اجعلها صالحة كاملة اللهم اجعلها شهيدا أو مباركا وعالما وحافظا من كلامك المقنون وكتابك المحفوظ اللهم طول عمرها وصحح جسدها وافسح لسانها لقراءة القرآن والحديث واجعلها صبرا من المرض والانتقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين